Alright, namusi ri na vafunzi vo Rudzani Mulaudzi va ḓo vha khou ri ḓisela thero ya ṋamusi. Vho Mulaudzi. Okay, no, ro livhuwa vhafunzi, ro livhuwa. Nṋe mafhungo anga ṋamusi a si mafhungo malapfu, a si mafhungo manzhi, mara ndi mafhungo a vhuṱhogwa. A vha ri zwavhuḓi vhuḓi ri tou thoma nga mbudziso. Ri tshi ri muthu ndi mutendi, ri vha ri khou amba nga mini? Ngori muṅwe ri a musumba ra ri houḽa wa tenda, muṅwe ra ḓi musumba ra ri houḽa ha tendi. Ri vha ri khou tou amba nga mini nga zwezwo zwithu? Uḽa ene ra ri ndi mutendi ndi ngauri u ya kerekeni, ene ra ri a si mutendi ndi ngauri u nwa halwa. Ri vha ri khou tou vha divider nga mini ha vhathu ri tshi ri muṅwe ndi mutendi, muṅwe a si mutendi. Heyi mbudziso ndi mbudziso khulwane, ndi mbudziso ya vhuṱhogwa, ndi mbudziso ine muṅwe na muṅwe ene a ri u tovhela kana u tenda yeso a tea u vha na phindulo khayo, ngori heyi mbudziso i thusa uri vhathu ri vha sedzisa hani. Ro no kona u pfhesesa zwavhuḓi vhutendi, ro no pfhesesa zwavhuḓi u phuluswa uri zwi amba uri mini, nga mukhuwa une ra sedza vhathu, nga mukhuwa une ra amba nga vhathu, nga mukhuwa une ra ita zwoṱhe, zwi thoma u shanduka, ri vha ri si tsha tou tshila sa muṅwe na muṅwe. So a ri tou thoma hanefha mathomoni ri ri muthu o no tenda ndi mufhio, a sa tendi ndi mufhio. Kha ri vhale kha Bivhili hafha kha John 3, Tia 3:16 ri a i ḓivha, ri dzula ri khou i vhala, ri vha ri khou ḓi amba ri tshi ri, for this is how God loved the world, he gave his only son, his one and only son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Ndi yeyo ine ra dzula ri khou i khouta, ri tou i ḓivha nga mbilu, ri i ḓivha ro eḓela, uri mudzimu o funa shango luhulu nga nḓila ye a fha shango murwa wawe, uri muṅwe na muṅwe ene a tendaho kha uyu murwa wawe a phuluswe, a vhe muthu muswa. Zwi amba uri muthu ene a vha o phuluswa, muthu ene ra ri ndi mutendi, ndi muthu ene a vha o tenda haya mafhungo a uri murwa hoyu o ḓa a tshi khou bva kha mudzimu ende o lovhela zwivhi zwashu, a si ngoho kana? Ndi hanefho hune haya mafhungo a thoma hone. Zwi amba uri kha ri khou thoma u zwi humbula ngo tou ralo ngauri ri vha ri khou tenda zwifhio nga zwe mudzimu wa zwi ita, zwi amba uri a zwi konadzei uri riṋe ri sedze muthu ri ri hoyu ndi mutendi ngori u dzhena kerekeni. A zwi konadzei uri hoyu a si mutendi ngori u a nwa halwa, ngauri hezwi zwithu zwa uri muthu u vha khou tenda mini ha tendi mini, a ri vhi ri sokou tou zwi vhona so easily. Zwi nyaga zwiṅwe riṋe nga Tshivenḓa, nga tshikhuwa ra ri discernment, u ita difference, u kona u vhona difference between one and two. Mara ro ḓi vhona 16, kha ri ye kha 17, thi kanzhi ri guma kha 16, namusi kha ri ye phanḓa. Kha 17 ri, God sent his son into the world not to judge the world but to save the world through him. Hafi, there is no judgment against anyone who believes in him, but anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in God's one and only son. Vha hupfi murena Yesu ha ngo ḓela shangoni u haṱula shango, o ḓa uri vhathu vha vhe na vhutshilo u sa fheliho. Ende hapfi bene vha phuluswa, bene vha vho shandukisiwa nga heḽi ḽipfhi, ndi vhone vha tenda haya maipfhi uri ngoho zwa vhukuma murena Yesu o ḓa shangoni a fela zwivhi zwashu, ndi vhene vha vha vho phulusiwa. Bene vha sa tendi haya maipfhi, vha sa tendi haya mafhungo, ndi vhone bene vha songo phulusiwaho. Zwi amba uri u haṱuliwa ha mudzimu hu tshe khavho havho vhathu vha kha ḓi tea u haṱuliwa ngauri vhone vha khou ri vha ḓo imela zwivhi zwavho vhone vhaṋe vha tshi ṱangana na mudzimu ḽiṅwe ḓuvha. Hupfi ri tshi vhala i tshi ya phanḓa iri, and the judgment is based on this fact: God's light came into the world, but people loved darkness more than light, for their actions were evil. Abapfe zwi amba uri murena Yesu a tshi ḓa shangoni o wana ri bizi nga vhuvabyi, ri bizi nga vhuḓabaḓaba, ndi uri ri hoṱhe hoṱhe hu sina zwivhuya zwine ri khou zwi ita, o wana roṱhe ro tou ralo. Mara vhanzhi hashu ra ri riṋe zwine ri khou zwi ita ri a zwi funa, na musi ri tshi khou zwi fava uri murena Yesu o ḓa a ri khou bva hune ra vha hone, a ri khou shanduka, a ri khou ita tshiṅwe, ri khou ḓi dzula hanefha swiswini ḽashu,
ri kha ḓi isa phanḓa nga vhuḓabaḓaba, ri kha ḓi isa phanḓa nga vhuvavhi, ri kha ḓi isa phanḓa nga zwezwi zwoṱhe zwine ra zwi ḓivha uri zwi vha zwi songo luga, ri khou ya phanḓa. Ndi zwene zwine heyi Bivhili i khou amba ngazwo afha, uri vhathu vho funa vhuvhi, vhathu vho funa vhuvhi na musi tshedza tsho ḓa vha hana tshedza vha ri vhone vha ḓo dzula vha hanefho vhuvhini. And then it continue iri, all who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their sins will be exposed. Vha khou zwi pfha, i khou tou ri vheyela zwavhuḓi uri vhone ṱhaṅwe vha vha vho dzula hafho vha vha khou ri nṋe mara vhuvhi a thi vhufuni ngo zwa vhukuma, mara Bivhili i clear uri vhone kharali vha tshi kha ḓi ita vhuvhi vha funa zwivhi, kharali vha kha ḓi ita vhuvhi vha kha ḓi funa zwithu zwa swiswini, vha kha ḓi funa vhuvha, vha kha ḓi funa zwithu zwine a zwi tendelei for ṅwana wa Mudzimu. Zwi amba uri muthu a tshi vha ṅwana wa Mudzimu zwi thoma nga uri mbiluni yawe u tenda zwifhio. Hezwo zwa mbiluni ndi zwine riṋe a ri koni u zwi vhona, ndi zwine riṋe ri nga si kone u ita uri hoyu zwa mbiluni zwawe zwo dzulisa hani. A zwi tou vha obvious ngo tou ralo, mara maipfhi yawe a ri fha clue uri hu khou itea mini mbiluni yawe, ngouri zwezwo zwine zwa vha zwo ḓala mbiluni zwi a bva nga mulomoni. Kharali muthu mbiluni yawe yo ḓala zwithu zwi si zwavhuḓi, a tshi amba u ḓo ḓi bva zwithu zwavhuḓi, kharali ho ḓala zwithu zwa zwivhuya u ḓo bva zwithu zwa zwivhuya. Mara zwine ra zwi pfha muthu a tshi amba a si tshiṱori tshoṱhe tsha uri mbiluni ya uḽa muthu hu khou itea mini, ri vha ri khou tou wana clue fhedzi. Mara heyi Bivhili ya phanḓa ya ri, mara vhane vha 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 kha ḓi ita zwivhi ndi ngauri vha khou funa zwithu zwa swiswini, vha kha ḓi funa vhuvavhi, a vha khou funa zwithu zwa tshedzani. Na musi Mudzimu o ḓisa tshedza nga murwa wawe, zwine vha 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 khou zwi shavha ndi uri heyi tshedza i tshi penya nṱha vhutshilo havho i ḓo expose zwine vhone vha vha khou zwi ita vho dzumbama, zwine vhone vha vha khou zwi ita vha tshi khou ri a vha khou vhoniwa. Vhone a vhathu zwi vhona vho ri vhathu vha zwivhi a vhathu zwi ita riṋe ro vha sedza ngoho, vha zwi ita riṋe ro no eḓela, vha zwi ita riṋe ri mahayani, vha vha busy vha tshi khou ri a ri khou vhoniwa. Mara ndi khou nyaga u vha vhudza namusi uri hu na ene a vha a tshi khou vha vhona vhone, hoyo ndi ene Mudzimu, hoyo ndi ene khotsi ya Yesu, u vha a khou vha vhona, u busy hafha shangoni ḽoṱhe, u khou sedza shango ḽoṱhe, u khou sedza shango ḽoṱhe tshifhinga tshoṱhe, muṅwe na muṅwe u khou vhonala na vhone vha khou vhonala. Mikhwa yavho i a vhonala, mbilu yavho i a vhonala, muhumbulo wavho u a vhonala, a huna zwine vhone vha zwi ita zwine Mudzimu a sa zwi vhone. Zwi a mangadza ngo zwa vhukuma uri na musi o vhona zwezwo zwithu zwoṱhe, o ḓi ri wana ri vhubvavhini, o ḓi ri wana ri maḓabaḓaba, Mudzimu o ḓi rumela ṅwana wawe a ri havha vhathu ndi a vha funa, a ri havha vhathu ndi nga si tende uri vha tou dzula vha fe zwivhuni zwavho, ndi khou vha vhidza uri vha ḓe muvhusoni wanga, vha ḓe muvhusoni vhangwa. Mara hu na vhaṅwe vhane vha kha ḓi hana, vha khou ḓi hana heḽi ḽipfhi na musi ḽi tshi ḓa khavho ḽi tshi khou vha vhudza uri hey, vhone kha vha bve zwivhini, kha vha bve vhubvavhini, kha vha ḓe tshedzani. Vhaṅwe vha ḓi hana ngauri vha funa zwivhi u fhirisa lufuno lwa Mudzimu. Lufuno lwa Mudzimu ndi lufuno luhulu, ndi lufuno lu ri shandukisaho. Vhone kharali vha tshi funa Mudzimu nga mukhone Mudzimu a vhufuna ngawo, vhutshilo havho ngo zwa vhukuma uri vhu ḓo vha vhu tou vha vhuhani, nṋe a thi ḓivhi ndi nga si vha vhudze. Mara nga kufuno kuṱukuṱuku ndi khou tou amba uri vha tshi khou tou thoma u tou taster u funa Mudzimu, vhone zwiṱukuṱuku vha nga thoma u shanduka, vha nga litsha vhubvavhi, vha nga litsha zwithu zwoṱhe zwine vha khou zwi ita vha tshi ri a vha vhoniwi, vha nga litsha zwine vha khou zwi ita vha tshi khou ri ndi vhusiku, ahuna ene a mbona, ngouri ndi khou vha vhudza uri Mudzimu u ya vha vhona. Zwi amba uri ri tshi ri muthu ndi mutendi, ri vha ri khou ri hu na tshithu tshe tsha itea mbiluni tshawe, mbiluni yawe ho shanduka, hu na reality ntswa. Zwi amba uri hoyu muthu kharali ra mu tshea mara vha songo tshea muthu, ndi khou tou amba uri kharali ra tshea ra sedza mbiluni kharali zwi tshi itea, ri ḓo vhona mbilu ya different, mbilu i sa faniho na muṅwe na muṅwe ngauri hu na tshithu tsho shandukiwaho nga ngomu ha mbilu. Mbiluni ya houḽa muthu hu na lufuno luswa lune a lu fara, lufuno lwa Mudzimu. Mara ri tshi mu sedza na kutshilele kwawe, ri ḓo vha ri khou kona u vhona uri kutshilele kwa hone ko shanduka nga nṱhani nga uri mini, mbilu i tshi shanduka vhutshilo a zwi itei uri vhu si shanduke nahone. Hezwi zwithu zwi connected, mara vhone vha vhe careful vhathu vhashu, vha vhe careful ngori vha songo ri vha tshi ḓi sedza nga nnḓa fhedzi vha ri nṋe ndi ya dzhena kereke zwi amba uri ndo shanduka, a shumi ngo tou ralo. Vha tea u ḓi interrogate mbiluni, vha ri mbiluni yanga ndi tshi tenda uri ndo phulusiwa, ndi vha ndi khou amba nga mini, ndi ri nṋe ndo phuluswa ngori ndi ya kerekeni,
kana ndi ri nṋe ndo phuluswa ngouri ndi tenda murena Yesu Kriste, ngouri nṋe ndi tovhela Yesu Kriste, hu si ni ngauri ndi dzhena kereke. Hezwo vho ndi dzi bonus, zwi tovhela after vhone vho no tenda kha Yesu, vhone vho no ḓikumedzela tshedzani uri nṋe a thi tsha nyaga u tshila vhutshilo ha swiswini, ndi khou nyaga u tshila vhutshilo ha tshedzani, ndi khou nyaga u tshila na mudzimu wanga, ndi khou nyaga u mu tovhela, ndi khou nyaga u tori shango ḽoṱhe ḽi mu vhone ḽi tshi vhona nṋe. Ngoho zwa vhukuma ndi vhutshilo hune vhone vha nga vhutshila na musi na u ya phanḓa, mara vha tea u thoma nga u interrogator, nga u sedzulusa zwine zwa vha mbiluni yavho. Mbiluni yavho u dzulisani, vha khou ya kerekeni ngauri vha khou nyaga u vhoniwa sa muthu wavhuḓi, vha khou ya kerekeni ngauri vhone vha na sithi, ṱhaṅwe vha dikoni vho no isiwa nṱha pfhi vha elder, mara mbiluni yavho hu khou itea mini? Vhone murena Yesu ndi nnyi khavho? Kherere murena Yesu hu si yene a yeṱhe, ndi khou amba a yeṱhe fhedzi, ene vha mu farelelaho for u phulusiwa, vho mu farelelaho for vhutshilo, vhone ngoho vha khou ita zwiṅwe zwithu zwo no tshuwisa ngauri vha khou ḓifhura. Vha tea u thoma nga u sedzulusa mbilu ya dzula zwavhuḓi, vha tenda murena Yesu na murena Yesu fhedzi, ende vha songo ṱanganyisa, vhaṅwe vha thoma vha tenda murena Yesu mara vha thoma u ṱanganyisa, vha ri nṋe ndi tenda murena Yesu mara na vha hashu vho no lovhaho na vhone ndi a vha tenda. Hezwo na zwone ndi mistake ine vha vha khou ita, ndi u ṱanganisa zwithu zwi sa ṱangananiho. Murena Yesu ha ngo fa, o fa a dovha a vuwa futhi, o badela hezwiḽa zwivhi zwashu a dovha a vuwa futhi. Zwi amba uri muṅwe na muṅwe we a vhuya o fa a sala fhasi, mara murena Yesu ahuna vhiḓa ḽe ḽa kona u mu fara, ene muṋe o to vusuludza a dovha a tshila futhi. Ende ri tshi tenda zwezwo uri o fela zwivhi zwashu, ende u khou tshila uri fha vhutshilo ḓuvha na ḓuvha, ndi ene a ri phulusa ngoho. So vhone kha vha tende murena Yesu, kha vha tovhele ene, vha shandukise dzi nyito dzavho, vha ite zwa vhukuma, vha ite zwine vha khou zwi vhona buguni, vha ite zwine vha khou gudiswa nga muya mukhethwa. A vha ri ndi to ima hanefho ndi sathu to yesa kule kule, ri ḓo ḓi amba zwiṅwe tshifhinga tshi tshiya, mara na musi ndi tori vhone vha zwi ḓivhisa hone uri vha mutendi, ende ri tea u zwi ḓivha nga uri mbiluni yavho zwine vha tenda zwone, zwine vha farela zwone ndi murena Yesu fhedzi. Ende ri tshi sedza dzi nyito dzavho ri a vhona uri a vha khou tshila vhutshilo ha swiswi, vha khou tshila vhutshilo havho tshedzani. A ri litshe hanefho ri ri amen. No, ri khou livhuwa vhafunzi, pfhi ḽavhuḓi nga maanḓa ḓo sumbedzisa uri ri tea u vha ri vhathu vhane nga ngomu mbiluni dzashu ri vha ri khou tenda kha murena Yesu Kristo, ri khou tenda uri na ngoho o fa a vuswa, uri ri vhe ri vhathu vhane ra vha ri khou tshidziwa. Zwino ndi na mbudziso thaidzo vha ḓo kona u fhindulana uri na ndi zwi ḓivhisa hani zwa uri ndi khou tenda kha murena Yesu Kristo, ndi zwi ḓivhisa hani zwa uri a thi khou ḓifhura musi ndi tshi ri ndi khou tenda kha Yesu Kristo? Vhone vha zwi ḓivha nga uri vha ya kona zwi amba uri vhone vha tshi ri vha tenda Yesu Kristo, uri vha zwi ḓivhe na uri vhone ngoho zwa vhukuma vha ya tenda, vha ḓo zwi vhona kha vhutshilo havho. Khereri vhone vhutshilo havho vha tshi vhusedza a vhu na phambano na vhutshilo ha muṅwe na muṅwe, hezwo ndi automatic ya uri a vha tendi kha murena Yesu. Mara khereri vhutshilo havho ho shanduka, vha tshi kona u vhusedza vha ri I know nṋe vhutshilo hanga vhu a yelana na vhutshilo heyo sa vhutshila, vha ya vha na indicator ya uri ngoho zwa vhukuma vha khou tevhela murena wa vhukuma, murena a tshilaho. Hezwo hu vha hu indicator, mara vha tea u sedza mbiluni yavho, vhone mbiluni yavho ri tshi tenda ri tshi ri yes riṋe ri khou tevhela murena Yesu, muya mukhethwa u ya confirma na muya washu uri u thoma zwino riṋe ri vhana vha mudzimu, a ri tsha vha vhana vha shangoni, a ri tsha vha vhana vha sathane, ri vhana vha mudzimu. Zwi amba uri vha tea vha na that inner confirmation. A huna muthu ene vhone a nga vha convince uri vha na inner confirmation, vhone muṋe vha ya zwi ḓivha na uri vha na inner confirmation kana a vha nana. Khereri vha si na that inner confirmation, hu si na heiḽa ḽipfhi ḽo no bva kha muya mukhethwa ya uri vhone vha ṅwana wa mudzimu, zwi amba uri vhone vha tea u sedzulusa heyo ndavha, vha ya vha lila phanḓa mudzimu, vha ri mudzimu nṋe ndi khou nyaga u phulusiwa, Yesu ndi khou nyaga u tovhela nga mbilu yanga yoṱhe. Vha lila vha muhumbela uri a ḓe vhutshiloni hawe, a ḓe vhutshiloni havho uri vha tshile naye, vha mu tovhele nga zwoṱhe. Bivhili tshi amba iri mbilu dzashu dzi a ri fhura, mbilu dzashu dzi a ri fhura. So ndi zwi ḓivha hani uri
nga ngoho ndi khou tenda vhukuma kana vho fhindula hafho vhafunzi vha ri vha nga zwi ḓivha nga dzi nyito uri vhutshilo havho ho no shanduka, mara ndi zwi ḓivhisani zwo ri ndi khou tou ḓi shandukisana, ndi uri ndo hudziwa muṱani we vhabebi vhavho vha strict na zwa mahalwa zwo mbalelwa u dzhena nga nṱhani ha uri vhabebi vhavho vha strict na, kana ndi amba uri hu ḓivha na vhaṅwe vhathu vhane a vha tendi kha Yesu Kristo vhane matshilo avho a ḓi vhonala o luga, ndi vhathu vha decent ari nda shumisa ipfhi ḽa tshikhuwa, ndi vhathu vho lugaho. So arali ndi khou ima kha ḽa uri behavior yanga ndi yavhuḓi, ndi vhona uri ndi si khou ima kha zwithu zwo fhelelaho, mara fhedzi vhafunzi vho engedza vha ri muyemukhethwa u ḓo ri fha inner confirmation, kana ri khou amba nga Tshivenḓa ri nga ḓi ri muyemukhethwa u ḓo vha khou amba na mbilu dzashu, asi zwone, u ri vhudza uri nga ngoho ri vhana vha mudzimu. Mara ndi zwi ḓivhisa hani uri ndi muyemukhethwa ane a khou amba na nṋe, a si nṋe muṋe ane nda khou mbilu yanga i khou isa phanḓa i khou ḓi fhura uri ndi ṅwana wa mudzimu. Heyi mbudziso ndi i vhudzisa ngauri hu ḓivha na vhaṅwe vhane vha nga ḓivha vha kha dzi kereke dzine ri si khou amba madzina dzi kereke, vha na vhaporofita vha kholekole. Zwino mara wana uri hoyo muthu ene vho khou sokou ḓi dzhia uri o tshidziwa nga ngomu mbiluni yawe, hu na zwithu zwine a khou zwi pfha. Ri zwi ḓivha hani uri ngoho ngoho ndi muyemukhethwa kana a si nṋe muṋe ndi khou ḓi fhura? Heyi mbudziso ngoho ndi mbudziso yavhuḓi ende ndi mbudziso ya u lemela. Ri nga spenda awara yoṱhe, ri nga shumisa awara yoṱhe ri khou tou amba ngayo fhedzi, mara zwine nṋe nda vhona zwi zwone zwa ndeme uri vhane vha kone u zwi ḓivha, kha vha sedze Tshivenḓa tshe tshi shavha zwitamo desire, ya kha vha sedze desires dzavho, vhone vha tshi sedza desires dzavho dzo no shanduka, kana vhone vha kha ḓi ya kerekeni, vha kha ḓi ya hanefho, mara zwine vha zwi pfha na zwine vha zwi tama zwi khou sumba kha vhone. Zwi amba uri vha tshe kha u ḓihudza, vha kha ḓi ndi uri ndi zwiṅwe na zwiṅwe ndi zwa vhone, vha tshi rabela vha vha khou rabela zwa vhone fhedzi na zwa muṱa wavho, a huna zwo tou lila zwine zwa vha zwi khou tou bva zwa ṱaḓulu. Ndi uri vha tshi sedza mudzimu, vha tshi sedza nga mukhwa he a funa shango ngaho, o fha ṅwana wawe a muthihi, a ri hoyu ṅwana u ya afa, u ya a lovha uri vhaṅwe vha kone u tshila. Heyi nyito ya mudzimu i tea u vha na kha vhone, uri vhone na musi vha tshi rabela vha ya u lilela zwithu zwa nṱha, zwithu zwa ṱaḓulu, uri vha khou lilela ene a dzula havho a sa ḓivhiho mudzimu uri maṱo avho a vuleye, uri a vha khou tou lilela uri vhana vhanga vha wane mushumo, nnyi ha shumi, nnyi u khou feila, a zwi fheleli hanefho fhedzi. Vha tshe hanefho, vha tshe kha namani fhedzi, a vha thu thoma, vha khou tea u ya nṱha, vha dzhena na kha zwa ṱaḓulu, vha dzhena na kha zwithu, kha ndavha ya mudzimu ine ya vha i khou thoma u tshentsha uri vhone dzi priority dzavho ndi dzifhio. Iṅwe tsumbo kha heyi, Bivhili i ri seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. Heyi mbudzo, heyi message ya vhe yo uri seek first the kingdom, uri vhone vha sedze phanḓa zwa mudzimu na righteousness ya mudzimu. Heyi teaching i vha i khou sumbedzisa uri hezwi zwithu zwi important uri vhone vha vha na priority ya right. Zwi amba uri vhone vha tshi tshila vhutshilo tshine vhutshilo havho hoṱhe hu tea u vhonala through this lens ya mudzimu, uri vhone vha tshi ḓisedza, vha ḓisedza sa nga Tshivenḓa, vha thoma uri nṋe ndi muvenḓa mini mini mini, kana vha thoma nga uri nṋe ndi ṅwana wa mudzimu. Vha khou thoma u zwi pfhesesa, zwi amba uri lens yavho vhone i tea u shanduka, uri vhone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi sedza vha tea u thoma u tshi sedza nga zwezwo zwa uri vhone vha ṅwana wa mudzimu. Vha tshi sedza uri vha shuma gai, vha thoma u sedza uri nṋe ndi mutevheli wa mudzimu, zwi amba uri hafha he nda vheiwa hone ndi na mushumo wa mudzimu une ndi khou tea u ita. Ende vhone sa muthu vha vhone muṋe, zwi amba uri Yesu o ḓi vha vhudza a ri my sheep hear my voice. Zwi amba uri vhone vha kone u pfha ḽipfhi ḽa mudzimu, vha kone u pfha ḽipfhi ḽa Yesu, hu si na zwo tou uri vho tou porofetiwa. Kharali vha khou gidima, vha tshi khou gidimisa muporofita after muporofita after muporofita, vha vhe careful uri vhone relationship yavho na mudzimu yo dzulisa hani,
zwine vhone vha kona u vha balelwa ngo tou pfha mudzimu vhone muṋe, ngouri riṋe ri na promisi ya uri in this last days a ri tsha tou pfha nga maprofita fhedzi, mara ṅwana wa mudzimu ene muṋe u khou amba. Zwi amba uri kha ri dzimbilu dzashu ri a kona u mupfha, ri a kona u wana direction khaye. A huna tshine ri nga tshi ita vhathu vha hashu u replacer ngoho ya uri Holy Spirit ndi muthu wa vhukuma, uri muya mukhethe ndi wa vhukuma ende u hone and u available. Vhone zwi amba uri vha tshi ya bivhilini yavho kha vha thoma u lilela uri Holy Spirit, a thi khou nyaga u tou vhala mafhungo fhedzi, ndi khou nyaga u vha na experience na iwe. A thi khou nyaga u tou pfha na zwo uri nga black and white ho ṅwaliwa zwifhio, ndi khou nyaga u pfha ṱaḓulu uri muvhusoni wa mudzimu hu na agenda ifhio ṋamusi, hu na tshiṱori tshifhio ṋamusi tshine nṋe ndi khou tea u tshi hwala, tshine nṋe ndi khou tea u tshi tshila. Zwi amba uri vhone vha kone u zwi vhona ṋamusi na kha vhutshilo havho vha tshi ita tshivhi, mbilu yavho i vha yo dzulesa hani. Hu na vhaṅwe vhane vha ri vhatendi, mara a ita tshivhi ha sa vhe na tshithu tshine tsha itea mbiluni yawe, a sokou takala u nga huna tshe tsha itea. Mara sa ṅwana wa mudzimu vhone a vha koni u dzula tshivhini, tshivhi vhone soko nga sa muthu o ṱanza a dzula maṱanzani, a zwi itei kha muthu ene a tou humbula zwavhuḓi ṱhohoni. Zwi amba uri vhone vha kona u zwi vhona bva uri na relationship yavho na tshivhi yo no shanduka, vha khou thoma u vhenga tshivhi. Nangwe ṱhaṅwe vha tshi ri tshivhi ngoho zwa vhukuma ndi khou lwa natsho, mara tshi tshe hone, mara hu na vengo ḽine ḽa vha hone mbiluni yavho na muhumbuloni wavho. Vha tshi ita tshivhi vha ya rovhea, vha ya lila, hu tou nga ngoho zwa vhukuma vho vhulaya vhuthu vhone nga mukhwa hune vha reactor ngaho, ngauri a vha comfortable u tshila na zwithu zwine mudzimu a vha zwi funi. So I think that heyo na yone i vha i iṅwe indicator na yone. So nda tou summarize ngo ṱavhanya ndi khou tou ri vha sedze desire dzavho uri vhone vha vho tama zwithu zwiswa na. Hu na zwithu zwa mudzimu zwine vhone vha zwi tama kana vha kha ḓi tama zwa shangoni fhedzi na. Thabelo dzavho ndi dza dzigoloi ntswa kana vha khou rabela uri shango ḽi phulusiwe. Tshivhi vhone relationship yavho na tshivhi ndi ifhio, vha na vengo na tshivhi kana vha kha ḓi funa tshivhi. And ndi khou tou amba uri ngoho zwa vhukuma vha tshi khou tovhela mudzimu wa vhukuma a tshilaho, nango tshivhi vha ita zwithu zwavhuḓi, nonoyu ene a sa tovheli mudzimu ono ita zwithu zwavhuḓi, zwezwi ri tshi dzima mavhone ri si tsha mu vhona u a ita zwivhi, mara mbilu yawe a i na impact hapfi tshithu. Mara vhone sa ṅwana wa mudzimu vha ya pfha tshithu, vha ya kha mudzimu vha humbela pfarelo ngori vha ṅwana wa mudzimu. Zwa vhuraru ndi uri muya mukhethwa ndi muthu wa vhukuma, ahuna zwine ri nga zwi ita uri hezwo vho ri to vhafha mini u to ri theology ya uri 1 2 3 ndi muthu wa vhukuma, ene vhone vha tea u mu encountera, ene vhone vha tea u tshila naye. Ahuna zwo tori ri kone u dzhena kha ngoho ya mudzimu hu sina muya mukhethwa. The Holy Spirit leads and guides us into all truth. Ri a muṱhoga uri a ri dzhie nga tshanḓa, a ri ise nga komo wa ngoho yoṱhe. Vhone vha dzula vha khou rabela, vha sedze na hanefho kerekeni hune vha vha hone uri hu funziwa ḽipfhi ḽa vhukuma na. Ipfhi ḽa vhukuma ha si tori hu a vuliwa bivhili, muṅwe na muṅwe wa vula bivhili. Ipfhi ḽa vhukuma zwi amba uri tshine tsha vha tshi khou hudziwa, hu tshi khou funziwa ndi tshifhio. Hu khou hudziwa mudzimu, hu khou hudziwa nnyi, kana kha dziṅwe kereke hu vha hu khou hudziwa mufunzi, hu vha hu khou hudziwa vhathu, hu vha hu khou hudziwa dzi tshelede. Mara kereke ya vhukuma nṋe ndi tenda uri i tea u hudza mudzimu, i tea u hudza mudzimu ene muṋe, uri vhathu vha bve afho kerekeni vha tshi khou tama mudzimu even more, vha tshi khou funa mudzimu even more, vha tshi khou tama uri vhathu vha shanduke vha tovhele mudzimu ene muṋe. Ndi nga amba maṅwe maipfhi manzhi, mara kha vha ri ndi to a ima hanefha. I think zwo ḓi vhafha clue tharu dzine dzi nga vha thusa. Na uri khou livhuwa vhafunzi, ra sa tou vha vhofholola vha nga ḓa vha hano u vhuya tshifhinga tshiḓaho. Vha nga onesa vhathu nga ḽifhio ṋamusi? Nṋe ngoho zwa vhukuma ndi khou tou ri vhathu kha ri tshilele yeso, a ri tshilele yeso, kha ri tovhele yeso. A huna tshiṅwe tsha vhuṱhogwa u fhirisa tshetsho. Zwezwo ri tshi mufuna, ri tshi ya ḽipfhini ḽawe, ri tshi rabela, ri tshi tovhela ene, vhutshilo hashu hu ḓo shanduka. Hezwi zwiṅwe zwine ra vha ri khou zwi ita priority zwo ri rabelele ri sa fhedzi uri mishumo, dzigoloi, dzinnḓu, hezwi zwithu ndi secondary ngoho vhathu vhashu. Zwithu zwa primary ndi mudzimu ene muṋe, ende mudzimu u khou ḓi ita available kha riṋe uri riṋe ri kone u tshila naye, ri mu tovhele. Ngoho zwa vhukuma mudzimu ndi mudzimu washu, ndi washu. Hey, that's good news. Ndi mudzimu washu, mudzimu ndi mudzimu wavho.
a ri khou tou amba zwa general zwa religion, mara ri khou tou amba zwa vhukuma. Unga vha tshi ri heyi nnḓu ndi yanga, vhone zwi amba uri vha vhe na that mindset kha mudzimu, vha ri mudzimu ndi wanga, vha vhe na that jealousy ya uri vhone ndi nga si tou shuma ngo tou rali nda balelwa ngo vha na tshifhinga tsha mudzimu wanga, ndi nga si tou ḓiphina nga vhutshilo ngo tou rali ha sa vhe na tshifhinga tsha mudzimu wanga, ngori mudzimu ndi wanga. And ngori ndi mudzimu wanga, ndi ḓo maker sure uri ndi isa phanḓa naye, ndi hula naye, ndi isa phanḓa ndi tshi mu funa, ende ndi tshi mu khoḓa kha zwithu zwoṱhe. Mudzimu ngoho ndi wavhuḓi, ende ndi mudzimu washu. Khere ri vhone ṋamusi vho ḓipfha maipfhi, vha ḓipfha vho ri ai ngoho zwa vhukuma nṋe ndavha yanga na mudzimu a i ngo tou dzula zwavhuḓi, khezwi vha sathu ya vha sathu ya ṋamusi vha tou ḓidzumba vha tou lila phanḓa mudzimu, vha ri nṋe ngoho zwa vhukuma ndi khou nyaga u shanduka, ngoho zwa vhukuma ndi khou nyaga u tovhela mudzimu ene wa vhukuma, a thi tsha nyaga u tovhela hezwi zwiṅwe zwezwi zwine vha khou ḓi ita zwine vha khou zwi ita vha swiswini, mudzimu o zwi vhona vhathu vhashu, o zwi vhona zwoṱhe. Kha vha shandukele ṋamusi vha tovhele ene, ende vha tovhele ene fhedzi. Vhafunzi a vha ri ndi tou ima hanefho ngori vha nditsha na nṋe ndi ḓo ya phanḓa ndi sa fhedzi. Ya no ndo funa badi version ye vha vhala khayo ya tshikhuwa, ndi ifhio version? Ndi New Living Translation. No, ndo funa translation ya John 3:16 afho, ngauri na muṅwe mfunzi a tshi zwi amba a ri tshiṅwe upfhi for God so loved the world, I don't know, I khou ri so I khou ri this is how God loved the world. And zwi na phambano kha interpretation, mara no heḽo ndi ḽa ḽiṅwe ḓuvha. No ri khou livhuwa badi vhafunzi tshifhinga tshavho, no ri khou tenda zwa uri vhathu vho pfha ipfhi ḽa mudzimu, vhane vha ḓo vha khou pfha vha khou fhisea vha ḓo ya vha rabela hayani. Rina ri khou tou thoma tshithu tshiswa, ndi zwithu zwine mudzimu ene muṋe u khazwo, zwi amba uri vhathu vhone vhaṋe vha ya kona u ya vha sedza mudzimu nga vhone vhaṋe. Ri khou livhuwa tshifhinga tshiḓaho. Ndaa, ro livhuwa.